peace urukundo cyangwa n'amahoro uzamba nzayakuba, no nka violence nzayidabolinga. That's the fact. Niko bimeze. This motherfucker nuko mfite ikiganiro ndi gutegura. Fuck. Jesus. It's to come up ugakora ibizima, ibyo ngibyo bikaguhisha ikibi. Funga amahita yawe madam. So ibyo bikaguhisha ikibi. But if you think ko you gonna hide yourself kandi ushobora gushyira, ntabwo bishoboka. Byantwaye iminota ingahe kugira ngo njye kumuhiga mubone? I told you, I will find you. Ibi biboro yamaze kubivanaho, n'ibi biganiro byose yaje kuri kodinga mu izina rya Godfather yamaze kubivanaho, ariko ibyo ntabwo bihagije. Ugomba kumbwira wagiye ubikora, kamanza akarira, akumva ukuntu gushya gusenya iby'abandi nawe byo bigomba kumukostinga, nibyanga ni wowe uri buze kubyishura. That's it. Ariko no gona byo ntabwo ngiyewe hari ikintu mujya mwibeshya ngo umuntu azano kuri social media ngo akaza guturagurika akavuga no, that is not Godfather. You try to hurt me, ndagusanga muri real life ngusangeyo kujanjagure ngaruke. That's niko bimeze. Bro nandikiwe ribu mani muri ribu banyohereje ibiboro bro. Muri ribu bagiye bafata kino kiganiro ndebera nawe. Mu ndebere. Dore. Yeah, me second. Dore taito. Amacakubiri akomeje kuba ikibazo mu Banyarwanda. Bamwe yageze no muri diaspora, perezida afite akazi. Ibi yahise bisiba nkimara kumuvumbura, nkimara kujya kumuhiga nkamubona. Chano yayisibye ayivana amazina ya Godfather, ibi biganira arabisiba, ariko ngomba kukugira icyitegererezo cy'abandi. Nkamanza nkaguhana. Dore cyane ukuntu yari yarayisi. Mu ndebere. Twumvikane rero. You are playing with fire. Ugafata izina rya Godfather ukajya kuritoba gutya. Sinzazana ngo nturagurike nk'abandi bajya baguturagurika. I will use my all power nguhige ngushake aho waba uri hose kuri uyu mubumbe. I will use my all connection ngufate nguhane. There's some evils people. Hari abantu bari evil. Mwakira akarimbo k'Imana. This trouble won't outlast. Listen, umva. Your beautiful promise. Hallelujah. Death that will be life in work through you. Hallelujah. I come to the end of me. It's a new thing you're doing. Stir up the spirit of faith in me. I'm open, I'm willing, Jesus. Feel your good work in me. Tap the screen. This is just the beginning, and I'm ready.